Kimbote, Koana ne Congo, Munanzaya Mvimba. A todo o povo angolano, onde estiver neste momento, boa noite. Se for a noite, boa tarde. Se for a tarde, bom dia. Se for de dia, de manhã. Mbote na libota nyonso ya mnamukili mobimba ya bana ne Congo na tango oyo bokozwa message oyo mbote na bino. Bandeko, boyebi ke soki ngai na bimi ezalaka mingi likambo ikwei. Kwa pangi zetu kuna Nzaya Mvimba, precisamente kuna Fransa, kuna pata de Lyon. Oyo ezali message na bana oyo bazali na France, bandeko oyo bazali na Lyon, tozali kaka koinforme bino ke na mboka ya France, na province oyo babengi Lyon, tozali na ndeko kuna kombo na ye Pascual Mazebo Pasi. Pascal Mazebo Pasi avandaka na mboka ya Lyon, azali ndeko na biso mwana ne Congo, Musivata Kosikibeni, mwana ne Congo. Yandi ofua munalumbuke 17 de fevereiro kuna pata de Lyon. Bandeko, tozali ko informe bino ndeko oyo ayebani na kombo ya Maze. Azalaki kovanda na Lyon. Vrai kombo ezali Pascual ou Pascal Mazebo Pasi. Atikaki biso le 17 février 2022. Bandeko, message oyo ezali pona libota na biso ya ana ni Congo na Lyon. Apangizama endiona fuidi kogo pangieno. Visike nima kenanzenzako kansi pangieto. Visike nima Kosikibeni. Apangizama diadi diambu mukona vutu kelingini dangavo. Kosi nakabonduka. Vanava lele kosi buluken kaka kalendi volua kako. Nanga voka kala kosi voka kalango. Kwende koko kaziki pangiani. Endio yo bondo kele kuna Lyon, Maze, Pascual Mazebo Pasi, pangieno, kosi, lo telama, luenda, lo bandike moko, lo ziki pangieni. Boyebi ke biso, bibembe na biso, babwaka kayango te, tukundamaka, katulozwako. Mono na paika, itoyene Congo, diambu ngizi di diau. Endio na fuidi koko, Musivata, kanzenzako, tungi. Lotelama, lo bandike moko, pangi, kaziyama. Ewa pangieto, ke sabala kaziyama, dia 26 de fevereiro. Iluvandika programa, diluzikulo pangieto. Maze, Pascual Mazebo Pasi, kuna Lyon. Vendredi le 25 février, veillée d'action de grâce de 22h à 2h du matin. À l'église évangélique de Vaud, en Velin, au 59, avenue du 8 mai 1945. 69 120, Vol X en Velin. On a pesibino adresse et paye kozala veillée d'action de grâce de 22h à 2h du matin à l'église évangélique de Vaud, au Vol X en Velin, numéro 59 avenue du 8 mai de 1945. Postcode des alliés 69 120, Vol X en Velin. Samedi le 26 février,
mise en bière à 9 heures. Fermeture, il y a du cercueil à 9h15. À l'hôpital Édouard Herriot, numéro 5, place d'Arsonval, 69003, Lyon. Où ils allaient adresse, il y a hôpital Édouard Herriot. Et si cas, corps que vous allez exposer, peut-être, et si cas que vous allez bipa ibilo boko nzoto pour bokende na enterrement. Ce qui n'a comprendre bien, na hôpital Édouard Herriot, chapelle les Akuna. Adresse ezali numéro 5, place d'Arsonval, 69003, Lyon. Et que là, na 9h30 inde que la cérémonie na chapelle de l'hôpital Édouard Herriot. Na 11h15 et que là, inhumation au cimetière Kissé Nouveau. Donc, inhumation na ye, enterrement na ye que ça na cimetière Kissé Nouveau. 192 avenue Léon Blum. 69 100 Villeurbanne. Je pense que na prononcé en malamu. Ils ont écrit en français. A todo povo kanda dieto a zinglange koko kuna Lyon. Endioyo pangieno. Na o estrangeiro é família. É nosso. Onde cai o leão, não aparece outro animal. Se não for um leão, se não for o leopardo. Que caiu ali, é nosso. Então, na sexta-feira, toda a família estarão junto, das 22 até 2 de madrugada, na igreja evangélica de Vol. E no sábado é o dia do enterro, todos no hospital Édouard Herriot, número 5, place d'Arsonval, 69003, Lyon. Das 9h30 é a cerimônia da igreja, levantamento do corpo para o enterro no cemitério Kissé Nouveau, 192, Avenida Léon Blum, 69C, Villeurbanne. Essa era a mensagem do enterro do nosso irmão. Abraço a todo o vosso irmão Toino Congo a partir da Inglaterra. Abraço a todos. Desculpa de atraso, deste atraso, para não ter feito a comunicação antes da hora. Abraço a todos. Até a próxima. Tamo junto.